Phi kwa kaliang ek mobile rim jong phi bat sim nak batmai wan sangi. Phi kwa ban di ek mobile rim jong phi wan sangi. Pidon kam ban pha sina yeki mobile jong phi wan sangi. Ka screen mobile jong phi kaladu hendrik circuit kidang biang wan sangi. Wan Hacharisma Mobile Repairing Center kabadan hayo Phoirambong Hari Bhoi District. Daga jingang not ban yo ya ke lenti ke surok ke bakhambit khambiang bat ke ban pensuk ya ke lek kawan wat hapadeng ke jingsha I khunswen ke badagi bun phosnem nalor ke jinglong shnong ha ki thain khapon ki pait ba nong song shnong rangkat ki nong ilam shnong jong ke shnong bela hari ha ka arp santrik ujumang arjar phon reu kilami pait ba ban marmot hi ya ke surok yat kali ke balakala long ke jing sertok ye ki pait ba nong song shnong khamtam habawan ke pang ke shitom ke bagi pait ba kidon kam ban lek wat jing sumar Kumban Cukudau bagi senang bela hari ketika wayne senang kaput ki badan Hajirang Constituency Hari Bhoi District ketika senang ke badan Marjan bagi senang Maudam bat ke Deiru ke senang ke bala abat nong bagadang Sadin habaro giliang bat lengba ki video ki bala pha sengi kila kentu ya ke sorkar kumjuru yang nong mikmat pai ba ban pai kmat sekene senang ke badan kam ya ki jingirap habaro giliang ya ki mau na ke benta ban marmot ya kene surok lairap dau ba Dominic Lengdo ubadi orang ba na kene hi ke senam Ngetrek kampung ba, no? Mar body kasurok border ini tu istong na kasurok Tagasni ha ka santarek benai me ajar phunriu na kaliang nyungi ka snong belahri ke badan Hari Bhoi District hang ne ha bordar ka Assam kum kinang song snong ha ka sngi ni la yami pajba ban repair lane ban panbha ya ka surok ka bade ka wei ka jinge ka bangi kum kinang song snong kenduk ka ne mentah ha ka sngi nama ba de ka por liur de ka surok ka jungi ka sniu no nakata kadau nakaliang kinang song snong ni la yami da ka jingi menjur lang bani repair kenang bangin la banyat banyang namar kane ketika keserok kebalik syang te syam Assam kebalik syam Muduki kumba pitik ni hang ne apo belahari kayau ba miudi jongi kedai baik sya Assam bat kumjuro habadon kajing stom kajing spa dan eton kono ka jingja ni hap hi banyat nang ba kane ka surok namar ba ladang yat nang ba kane ka surok kabadon nabilahari syamudam nyemlak ban bahaya kan namar ba kade keserok barang sneu badu kata-kata tadi nak kata-kata ni kup kinang song snong ni siobet ban repair kene namar ba kade keserok namta ka bam kadi namta ka jingkit kinong pang kinong stom teka wei ke bangana kalian kinong song snong kade ka sngi ni kuat ban pau kolong ba ngi kerpat ken ya kibor ba halor mo ya kinong elam ki ba khmat ba nong khmat ki jongi kun thop na do MDC UMLA nang ta ka PW department ba kin sium kya ya kene ka jing kendu ke jongi kum kinong song snong khamtam le ha ka bai dei mat usurok kumban shu yaku kaladon ka jing buddin lane kaladon ka jing nakalang kalian ka snong kala lek hi hapo ki office ba fair ba pai ka surok lek kendu hiru ya PW minister sar Kristen Tengsong namta kene ka surok ke jongi ka ba namaudam syane sebaleri ka bajingai ko ba nyau kilometer ai te kaladon hiru ka cingkular na kaliang minister bang ba dakum ro haune stem ni la dei banyo itu surok hende hidu mentahi kum kinong song snong nilong kumne bat ni shom cinge ba habai dei ha ka por slap le khamtam haba kidon kinong pang mo ngi hap ban chuya ba chuya kit da ka met te kata kalong kajing terpat na kalian kajing kum kinong song snong ba pinashim khalem habai dei bat kato ka proposal jongi habai dei bu ne surok tangkumne boleh syukur